ассалому алайкум дӯстони азиз. Акай Мансур хоҳиш кардае ки хона аз дохили Душанбе ай катлавано боша мешавад ки ажда дорем. Гап нест шеринар. Ба хотири ҳамин ака хонаҳоро пони аз дохили Душанбе навор кардем, тамошо кунед. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Ирӯз 4 январи соли 2025 баъри шумо навор кардем. Фақат хонаҳо аз дохили Душанбе 15 дона хона навор кардем. Сон то охир тамошо кунед. барои реклама муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона, квартира, техника, аппаратур чизе боша роҳӣ кунед. навори баъд на реклама карда баъри одамои харидор пешниҳод мекунем. ирӯза наворда дӯстон ҳастай. Хонаҳомон полни обши, хонаҳои арзон, квартираҳои арзон, хонаҳои заминӣ арзон ҳам ҳастай, кам беш нархҳои баланд ҳам ҳастай. ҳамаш аз дохили Душанбе. Агар шумо аз дохили Душанбе хонахар бошен, наворда лайк бизанен. Фақат наворда лайк занен, дар канал подписатсия кунен. Ман навора сар мекунам то охира тамошо бикунен. квартираҳо ва хонаҳои заминӣ нархҳошон аз 170,000 сомонӣ сар мешавад ки беҳтарин навор шид. Лайка биза, подписатсия. Ана ки навора Саудо ТВ сар мекуна. шумо то охира тамошо кунен. Фақат без пропуска дӯстон. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. борои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Торкистон мерасонанд. дӯстони азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Торкистон сафар мекунанд. аз umi канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи корӣ доранд, ҳамроҳшон кор кардем. бардор азиз, мақсад ба дили пир аз umi канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. бачаҳо азиз, яка мега ассалому алайкум дӯстони азиз. мада замин дар кораи 5 ё 6 сотих замин ё ки хонаи баракам боша мешавад то 120,000 сомонӣ. аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, ҷамоати Якатут, участкаи Пушкин ё Навобод боша занг бизанед. рақамҳои +1 968 ватсап шонай занг занед. агар ай Пушкин боша 5 ё 6 сотих то 120,000, агар аз Навобод хонаи барак боша то 130,000 мешавад. анаи шансам аз даст натен. кадомитон ҳамин тарафо мақсад замин хона дорен, акара занг занед. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 2 ҳуҷра кардагӣ масоҳати 4 сотих замин. ин хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Ваданасос. территория Ваданасоста хона қарор дорад. мақсад ремонто фасон хушрӯ замонавӣ кардагӣ. 2 хона ҳамом дар дарунаш мега 4 сотих замин масоҳат. тарафи Ваданасос, маҳаллаи хоб симинзавод, кӯчаи Девдарада қарор доштааст. хоб гирди хона маҳкам кардагӣ, боло пӯшондагӣ, дарвозаи фасони замонавӣ часпондагӣ, ҳавли шебен мақсад мондагӣ. хулас савдо карда мешавад бо нархи 320,000 сомонӣ. шумо дар 320,000 сом ҳамира метавонед бихарен. ина марамад бози занг бизанен, масъя кунен, маъқул шавад, чахчах карда бигирен. наворда лайк занен. 14 дона хонаига шумора жда дорад. дӯстони азиз, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дорои 3 ҳуҷра, дорои 3 сотих замин, 100 метри квадратӣ, ремонти фасони хушрӯи замонавӣ кардагӣ, абои часпондагӣ, пардаҳои зур, паталоки фасон ва люстри хушрӯ, телевизор часпондагӣ. хоб хулас канализатсия дорад. ремонти хонаи замонавӣ дар мошинбозор Иттифоқда қарор дорад. муомилаи созам дорад. хоб харидори серьёзин занг занад. 3 дар хона, 3 сотих замин, тагаш подвал кардагӣ. хуласи гап шароитҳои хуби замонавӣ қатъияй савдо мешавад. дар видеои пешина як ака дар комент нависае ки ака тез гап зад, мақсад адресора тез бугӯ ки дӯстом як кард. ҳамин наворора дӯстони азиз мо меҳнат мекунем, баъри шумо навор мекунем, монтаж мекунем. дар ҷои бароҳат аз кор буромада хонада баҳазур тамошо кунен, чунки хонаҳоро ба як умед, ба як мақсад роҳӣ мекунанд ки савдо шавад. адресора бояд фасон расонем. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. анаи квартира не ки зури бад ғалти нигоҳ кунед. квартира каста мақсад сун дар хона шавага наёфша хеле бад. квартира навбатӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар 5 этаж 37 метри квадратӣ. Ленский район, шаҳри Душанбе.
خب همین حالت اینمی سستانی قرار دارد. خلاص فروخته می شود. نفرای سریوزنی خریدارو دا معامله ساز داره. حضیرش دا 300,000 سومانی میگن. لینسکی رایون دوستان عزیز، مقصد گرد و اطراف دوشنبه لینسکی رایون دا قرار دارد. 37 متر کوادراتی یک حجرگاه در 5 اتاج. معلومات بیشتر رقماشون موندیم 6393 دا زنگ بزنین. در رو تگ کامنتر نایسین از کجا تا چند سمت شما در خانه در کار ما حرکت میکنیم از روی کامنتر نوار کنیم. خب بعدا نمی لایکاتون نزدین نویسین خب همین نوار چه خیلی معقول شید یا که نشید، خانه ها ارزانان قیمتن، فکراتون حتما در تگ کامنتر نویسته مونید، ما انشالله به نظر میگیریم. میگذاریم با پنجمین کوارتیره فروشی. این کوارتیره بینین، کوارتیره فروشی است که 2 حجرگاه کوارتیره در 18 اتاج 55 متر کوادراتی دوشنبه تریتوری زرینسور دا قرار دارد. ای همه در کوارتیر ارزان همیت سون عزیز. مقصد همین حالت که اگه کروبکا در جمع پیرگرات کروش هم موندگی نیسته. خلاص که کمتر کار دارد، اما کسانی که میخره استو باشن خداتون ریمون کنه اگه موجود ارزان تون بغلطه با. فروشی در زرینسور 55 متر کوادرات 18 اتاج دومی مستروک کنکریت نو خریدار زنگ زدن. نرخی کوارتیره 170,000 سومانی. شما در 170,000 سوم میتونین بخرین. این مرامت شانسی بهترینه، از دست نتین. خیلی خانه ها را فقط فکر میکنم که سعودو تیوی از اونوشا نوار کده برای شما پادپیشگوی محترم برادر عزیز پیشنهاد میکنه. نوارده فقط لایک پادپیسیت نمیرسه. میگذاریم با ششمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که یک حجرگاه کوارتیره، ایش هم در 5 اتاج 33 متر کوادراتی نزدیک بخچه. نگاه کنین بخچه کودکانه بازی، جای بازی بهترین. پرافسیوز در دوشنبه خانه فروشی یک حجرگاه سروغه پرافسیوز. اتکریتی لسینس میگد. خب پنل دوم خلاص 5 اتاج یک حجرگاه 33 کوادرات. ریمونتوش هم بد نیست، فاسون خشو کردگی. نرخ هم نرخ بد نیست، نرخ فاسون. همین قکی یک حجرگاه دوستان نگاه کنید چه خیلی حالت در قرار دارد. خلاص دیگه ریمونت هم فاسون خشراکای میتونین بخرنده در آمده زندگی بکنین. نرخی کوارتیره 330,000 سومانی. در 330,000 میتونین بخرین. بعدا وقتی که خانه روی میکنین همون خانه هاتون ویدیو نوار کنین بچه عزیز. چه می صورت قاق ویدیو نواری فاسون خشرایی که همون تماشابین میبینه که او کدام حالت چه خیلی قرار دارد. فقط ویدیو کده روی کنین خدمون فاسون که ریکلامش میکنیم. میگذاریم به هفتمین کوارتیره فروشی. انمی دومده کوارتیره قرار دارد. کوارتیره فروشی است که یک حجرگاه کوارتیره ریمونتی فاسونی خشروی زمانوی کردگی 28 متر کوادراتی. در 28 متر کوادراتی یک خانه کدیان که در حال باید سودا شدن. دوشنبه ناحیه فیردوسی یک خانگاه اتکریتی دوم. خب در طرفی زبوشکا رو پروی سیومامول قفای نیتشکو میگه خونه تعمیر طلب میباشد لیکن مکان خوب است. مسئله نرخ 345,000 سومانی. باز معامله هم میشود. ابوی کمتر خروشدگی خلاص 345 میگن. فکر میکنم که چیزی که هست باید بگیم همین نرخ ده ارزنده نیست دوستان. خونه هاتون دوستان پیش ای رکلام کردن یک پریدومت احساس کنین، نرخوی هوایی نمونین. بعضی اپاشکو زنگ میزنه که 4 سال 5 سال یک خونه خریده نمیتونیم. نرخو را ای روی هوا نمونین بچه عزیز. خوش همتون. هشتمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که یک حجرگاه کوارتیره در اولین اتاج 30 متر کوادراتی. نرخش هم ارزانه دوستان. نگاه کنید همون نفرایی که ای طرفای ژیل مسیو خویش کردن که هفتم نهم امانال یا که گرانیت سای وحدت در روزای دوشنبه خانه ها نوار کنین، این امارما نگاه کنید در همین نرخ شما هم خیلی خانه را میتونین بخرین. خونه در نزد مکتب نزد بزرگچه میگه ریمونت فاسون خشرو زمانوی کردگی. همین قکی یک اتاج با 30 متر کوادراتی. نرخش میگه که نرخش 285,000 سومانی. در 285,000 همین را میتونین بخرین بچه عزیز. میدونین ژیل مسیو دوشنبه تریتوری 7 9 کیلومتر ده قرار دارد. خودتون با
زنگ زده نصیحت کرده بگیرین شه. میگذاریم به نهمین خانه فروشی. خانه ها کوارتیرها را خیلی الرش میمونیم. مقصد خلاص کسانی که بیس پراپسکا تماشا کرد برد میکند، چون که گفتگیم نوارو را بچه از نگذرانده تا آخر تماشا کنین. خانه فروشی است که 2 حجرگه 2 ساتیق زمین مساحت. خانه فروشی نزد حولگی در گیپرازم، دشنبه گیپرازم. کانالیزاسیا داره. حولی فروشی در گیپرازم ای بازار دهقان 10 مینوت پیاده های راه های مقصد آب سوید دویمی. در قفای خانه میگه انجام خانه، بانیه، حجت خانه، تندور، آشخانه هستی و باز زمین هم داره. خانه ساخته میشوه. حجت داره. مکتب، باغچه، مغازه هستی، پلیکلینیک هستی. خلاص دهقان بازار و کاروان و دیگر همش فکر میکنیم نزدیکیش میگه. خب ترانسپورت های مشروطه های رقم 19 2 56 45 54 18 و غیره ای پیشش میگذره زنگ زنین. میگذاریم به دهمین خانه فروشی نزد حولگی. خانه فروشی است که نزد حولگی دارای 3 حجره مساحت 2 ساتیق زمین، ناحیه سینا، شهر دوشنبه. کانالیزاسیا داره. آب سوید پستیانی هستی. خانه ها تیوپلی پولکا گه که میشینی گرمکای دارد. همه خانه ها مقصد داره میگه. حجت و دکمنت های خانه من 100% ای. خانه قرار دارد در شینک چینار محله اما تریتوریای شینک مقصد چینار قرار دارد. مرحمت کسانی که سریوز نو خریدارای همو آدمو زنگ زند. نرخی خانه 440,000 سومانی میگه. شما در 440,000 خانه نزدی حولگی میخرین. راستی بسیاری نفر اومد زنگ میزنه که اکم را سروش نخزاندستن یا که هفته که خزاندگی اونمونه خانه در کره مقصد سومی سوز دارگن. خانه از خانه مقصد بیرون کردن، خانه مون برداشتن. 440,000 هم سومی بد نیست. بچه ها زنگ زنین مقصد زندگی کنین. میگذاریم به 11مین خانه فروشی. خانه فروشی است که نزدی حولگی در شهر دوشنبه در ناحیه ورزوب از راه کلان 1 کیلومتر بالا های میگه. 4 ساتیق زمین داریم، 3 در خانه داریم، 150 متر کوادراتی داریم. رقم های دستی، رقم های واتساپ شده حوزی زنگ بزنین. در ورزوب گس سویتش دویمی هستی. خانه را سال 2017 ساختگی میگن. خانه ها 5x3 در نزد خانه مکتب مسجد قرار داره. حجت 100% ремонти خانه هم چخیل میبینید زمانوی کردگی. نفری در کوره که خانه را بخرده زندگی را سر بکنه. 420,000 سومانی نرخ خانه فروشی نزدی حولگی که در ناحیه ورزوب شهر دوشنبه قرار دارد. مرحمت کنکرت نخریدارو زنگ زده از امی کانال سعودو تیوی سلام رسونه. میگذاریم به 12مین خانه فروشی. خانه فروشی است که نزد حولگی در شهر دوشنبه در ناحیه سینا قرار دارد. 4 حجره مساحت 4 ساتیق زمین. راستی بچه‌ها میدونین چی؟ امی نرخو که سرد نشه گرفتیم 300,000 بالا بود ایروزا نوار که 170 هم بود 280 هم بود. در داخل دوشنبه تریتوری دوشنبه نرخو به نهایت قیمت های دوستان. ایتو کامنتاری آدم میخونم با می نویسن که سعودو تیوی نورده خانه ها را قیمت مونده. نه که نیست میدونین دوستان، اما چیزی که هست میگیم خانه های ارزان نیست. نرخ نو به نهایت قیمت های. این خانه را 650,000 سومون میگن. خانه در دوشنبه ناحیه سینا کوچه ارباب خطون 592. شرایط های سازه میدروی زندگی میکنی علیش نمیشوه. تولکا سومی نقد 650,000 سومانی. میگذاریم به 13مین خانه فروشی. خانه فروشی است که نزد حولگی دارای 4 حجره مساحت 3 ساتیق زمین، ناحیه فردوسی محله گلبوته شهر دوشنبه 750,000 واه بچه نرخ بینین 750,000 سومانی. معلومات را گوش کنید. رقماش همون دیم زنگ میزنین. همه حجتاش قطعی 100% کردگی دارای تخ پاسپورت
дорои сертификат қарор. Хулоса ҳуҷҷатҳо 100% иборат аст 4 дархона, 120 метри квадратӣ, 3 сотих замин, кухни, баня даруни хона дай, об свет ҳам дора мега доимӣ. Обаш давлатӣ, качалка ҳам дора. Харидори серьёзна занг зана, хонаҳо 4 ба 6 мега, ина мехели хонаҳо. Хулас нафарое ки серьёзни харидор ҳастанд, ҳамун нафаро ина рақамҳои ахираш 0091 да ҳозир занг бизанен, маслиҳат карда бигирин. Чизе ки мақсад адресора меган ҳамун хел эълонтон кардестем дӯстон. мегзарем ба 14-ҳамин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст як ҳуҷрага квартира дар 2 этаж 40 метри квадратӣ, 63 микрорайон, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбеда қарор дорад. Як комната 2 этаж, доми 4 этажа. хоб ремонти чӣ хел мебинен? ҳамин ҳолат дар назди мактаби хоб назди мактаб масҷид ино мақсад ҳастай. 490,000 сомон нархи хона. дӯстон ҳамин адресҳои хонатона фасон карда хеле роӣ кинен ки ҳамин адресҳоро хонда бишавада. ин хона 2 этаж аст, 40 метри квадратӣ, доми 4 этажа. маълумоти бештар рақамҳои 0303 дастӣ ёки ватсап занг занен. мегзарем ба 15-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 4 ҳуҷрага квартира дар 2 этаж 80 метри квадратӣ, 63 микрорайон, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. анаишам ҳамин адреси хонаи пешинда мақсад ҳамун территорияда қарор доштааст. Душанбеда, ноҳияи Фирдавсида. хоб 4 ҳуҷрага 2 этаж, доми 5 этажни дом мега. ремонти нав назди Рамашка, Душанбека да қарор дорад. беҳуда занг назанен. ҳамун нафарое ки мақсад серьёзни харидор ҳастанд, ҳамун нафаро муроҷиат кинен. муомилаи созам карда мешавад. нархи квартираи 4 комнатага 930,000 сомонӣ. дӯстон, навор тамом шид. чизе ки роӣ кардан, чизе ки мақсад хоҳиш кардан, ҳамаша мондем. ҳамин наворда касе ки лайк зад, касе ки то охир тамошо кард, хоҳишам ҳаматон дар коммент нависен ки ма то охир тамошо кардем ёки накардам. мо конкретни ба назар мегирем комментариҳои шуморо. хулас наворда фақат бутонен лайк занен, қисми дигари хонаҳоро мемонем. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар ватсап роӣ кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафарое ки хонаҳотона аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариҳо менависен. фақат дар ватсап нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳоро монен, максимални подписатсия кунен. зиндаву сарбаланд бошед.